Police n'enshonga nkuru munonga omunshongejo aba Swift Initiatives Limited abahato mwore ko bagutwire kabare tinkwena ngoje ngo bahendire bariyo nibetoro rihanga ryona ahabweco basa kuzomnyorekeji obase kubona ebintu bisya ore ebintu bisya abantu bakora ki eco tarando cyo takabona gano zakwa no tshanga abwanyi bacu base kwenderera tukuyambira mu gihe byo taranda gukora ngene nebebare kandi namba zabo ziri ya screen umwe kuri gona gona kwetabamo basa kuteresa mu yabo obase kumanya ekiri kugenda omesho so mujuru zembera nuko kweyemerire tyo ito turiyo tutabana ntwenda tutakwenda huna humire ndi naza korana ari umuntu agumze ogo muri n'umuhajira kuko wanogamba muri n'umuhajira no murogo ayasya abantu bashatu nabita babe akatorize kai mbweno gwe tayabuza how do you come to know ngogu no way agenda nananga abantu bakufacha rushubutosha mwana we no natungata so harimo ibintu binyu munonga gati cyarite kwesimo gahora abantu bagamba hebintu bya no bworo mu karuru tubirukweba I just have one single to advise kimwe bibiri byo kugambira abantu cyo kubanza uyo mai no mwoga gwe no manya government ero kutebekanisa hariho polisi na nabi byo kwerinda bine cyo gukora hariho electoral commission niyo kutebekanisa niyo kubara niyo kuranga niyo kusimwe byona ere hariho yesimbere hariho no kuza kutera aba bantu bona buri yomai no mwoga so agakarundi kiza kubonera the moment buri yomai yakore cyashemekwa nakora konga tukirabe ngo ogogo yasikisibwece yataho muchondijo ningori atakukora cheye ata abantu babasa kwasuminga ngo no bakubaza kuchikora ko atakukikora tuza kugira karuru kabi nyenda gamba yeki abantu iworiyo natureba ahori oba oyesimbe ningano za kutorana butorana oyerindo koresa ebigambo bigumire abo kuba charity okuchondoza nkoreka ngo ntukozese ebigambo biri irreconcilable ebigambo byotaryebwa hadi biceza kwaho akarukaho amno bwago obo awe yasingo bayasingwa bamwe na mwagwa ka bumwe babari nkikumi ushangano wanje yagwa ni wawe yagwa araba mnondijo but because of those irreconcilable differences zabiro turgaruka kurebana hati nyoni yotandiko rugendo rusya rwemparana oro rugendo rusya rwemparana simple because tukatujyo mukaruru nagambira ko ryo muroji nagambira kuwisoro muntu nagambira ko otagira majezi and yet after elections nitwe turukuba ntukoraga ndacyaro aho turiyampa amuzigo pansa turyumbikara bikurebana nshobora tubuganda gate nitwe turukuyambanga abana banje bazana n'abawaheraho nshomeze zo mwishomero rumwe ubundi abana banje motoka ya cheretaro niyo kubabaza kubatwara niyo mbero ebyo byona hatempara naziza zirebe kazurgayo ko zo mbana ushanga ngutumuru sasarana because of the heavy words used so nani nshaba ngo mukaruraka tumanyungwa garunu kaza kwa it is just seasonal kandi life ne gumiza ubwo umuntu or kwagira karasinje fine kwarata sinje fine I mean beyond konga kuchitwara nkushutense mune ko mukaruraka nikiza kwa munosigaze bizubu kandi byota kubeno yetenga so tutwazeje kandi tumanyungwa biragiro biro because abantu nyine baza kwendera rumbe homenyo nakirebe kandi tujya ngo kiza kubo hati kitwireho so twetware indeed tutegerize Gideon Senyomo okuturetera omwa abakozi omukashonshore cyako murimo gwanje aisha kwa naturetera omwe ahabarukora umurimo oguturukuteka ngo bundi basagwa gutine ntasya mpango bonka ndijata ba surprised abantu nkabamba batakuburwa shiringira kumo mushaho nangoro kumi nagamba ruke 15 omutwaro no mushobo iwo ryaho noreberaho nogerega byagwa kazambara kugira kuvuga kigari manyabiya ngene tuje kwantu mwakira na wayongere okututangaza ahanshonga zitarazimwe na zimwe twagaruka mbiyo bururu no tureba ngo omukarura ka general elections buri pate mu Uganda inekuba netunga tristam funding okurga omu government okubasa kugira ngo netambuze icyo inekuba netambuza so process ntureba ngo buri pate neja kwa netunga 7.5 billion shillings bitkande zenza kwanzihebwa parties iziri omukigombe cha iPod yes but tushanga ngo ekibine cha National Unity Platform is not a member of iPod so ngo amerwizo ba it might miss out ahanshongejo
oshange yo etakubasa kutunga ka funding ngaka ko kanga yokwe oba nobirebota ngabari bizana bagamba nshongejo ya funding mu nkora ya democracy icyo kiturumba izawe ni cyecho kugira ibigombe bingi bitakushana byo mayina ideology nachi then muri mu ihangarumwe ibyo bagita multi-party dispensation ine bibina bingi byo ni bikorwa mu environment niyemo harimo echo nacho nakakwakuruzo konka na akakwakuruzo nikagira umuzo mu nkiko muyikirizane mutense hamwe murebe harmonizing murebe uko muratwaze. I really don't understand how when chari bine kugira ngo tukikora akanye woni nsigara ni nk'ikirizanti charity that with all the differences charity we cannot reach that far kugira ngo ati ntubasa kuvuga nda seteje usanga ugwa ryo Uganda kananka ugwa ryo Uganda kana usanga nganda zitakwikiriza ntubasa kweshanga ibintu bingi tutakwikiriza ntubasa kweshanga ibitukunda bitakushana ntubasa konga tubaza kurema kwikirizana ngo twiza gukora niyo nabwo echo ni mangwe binebi bine ntanso nyingi munonga akamuntu bagira ngo bateganise munonga we are being harassed tortured whatever konga nkayenzire ngo habinte mwe bikirizane ngo bateko gukora because amwe rwizo abantu barunda kwebembera abanya-Uganda kandi abanya-Uganda nibamo hati numutego kurondo kumurako rumbanya Uganda otherwise a sharp differences ezikika kugira ngo abamwe bazireki bazira kiriya tine kizuguta kanyoni nyenda gambe eki nkimanyise that even nanuboye ku government yo mbwebembezo neganyirwa mu ebibina bindi byaba bitakucokomba ebinebi byaba nibikoraje bikashanga ngo hati oriye kibino rya charity konka oyine ekibina arbo tutegeka konka kiri competent hinengeri yo kukigoba hati ningo kumukuzarwa abana mukagomuka charity oriyo mukozi w'umushara no tunga kashara ka uka miliyoni nk'ibiri kongo kashanga abandi nabo umwe natungemwe undijo natunge mtwaro shanju undijo natunge mtwaro 5 umwe n'uryo umwe na aine cya kutunga. Yes, it is different kugira ngo iyo shange no tunga miliyoni 10 bona bakutegera misho bati ngo mchiro chikuro mwese muri zija ona twaza kuriya ji watwanga mazima twagwa na you suffer shanga ngo iwe no shanko orije but you struggling with people who cannot move wayetegereza so iki kintu cyebina kushanga biriyaho nibicokomba buri kimwe cyona cyobire ni kibani cya affecting and kibina ekijyo mu government nyo habwanje bakabe ndibikirizana barabiro mitendera so sometimes I don't understand. I'm not a member but harumukwe you are not against it. harumukwe buza what does it cost for you to behave in a required way? Abakwa if the policy is ekirajo cyankigira ngo numustama numugiro bwiro mukuteko kuzo mu rukiko DP UPC NUPU JEMA CP jurisdiction kubuze yes ikigambo opposition nikimanyisa ki umurimi rwitore nyankore nikimanyisa kuhakanisa but you oppose in principle. You oppose in principle. You see charity kaza muri tayireze kigambe cyo nkimanyisa kuhakanisa kuhakanisa biroho nibigendo misho ninga aho beno teka ngori hatu watana nabyo ibakora to kibgenda byakutamara hatoriyo notana nabyo in an opposing man. The problem is that extremism ninga sho kurengesereza nkitwara kimwena nakarakana kabasa kusiga isi charity twahakana abo ubwiro wingi twikirizana aha muramana go gumwe kandi abantu bagure ngume ngo shangwe ne side but you give people a room yo kujya ngo kacharite yakiritera angwe by the way kashate nanga kayakiritera konga maza kuhakana mukimuka mukatanga kusindikana bakare wagwere ntebe ati nibebuza ngo abantu bantuki konga numuhakana musigira abantu room yo kujya nyoni nje na charite muhakana musigira abantu nanga yo kujya konga mujuru zo guyana gamba ati nishiriza kandi bateyane sumba tugambira baya ngo konga mujuru ngaha no biyanyoti nishirizana niwe kisigara kiri that clean. If the policy is ngwe bina birasiyo bwire bisutame bikiriza nanshonga ziti hat ko kuzira hat because now okuzira nyo to me and I'm not saying NRM is always right but ngayenzire ngwe bina byeje gukora na government yo mutegeka kango cyo kureberaho na yeye go gukora nabyo. Of course that's what I was coming to. Eje awukacho nasango nastandika kare kugira ngo neganyirwamo if all these parties were not limping bya bitakucokomba yo neganyirwa automatically atka ngo cyo kurebero democrats aba bene bebemberwa Joe Biden no mu America hategishama abari mu opposition
tubakwikirizana na Trump in everything tubakwikirizana nawe complete opposition as the one no opposition konga no yetaga kureba tubakwikirizana tugere muka that breathing space ako kubahereza kandi tukumanga ibyo mukora tukubyenda ahubwo buri kibina nje bakine nkora yacu onyine mujuruzi n'umushitamu jangu itonsa kwa tukora tuti naha bwecho we are democrats hata bajangu ito byene mwahandika twatana nabyo itontwenda aha habe hati naha bwecho twaba side ndijo akurire hati no manisa kugira ngo ababa babene bakohabitinga jena naba and when actually ideologies zabo ziri totally different obere no ntunga waje tumbwenu imwe baba kazi itito witu tubakujwara meni mabi agatorize ngairere hati tukagira itwabitu binobugabe bokujwara mini umprire then hatokanya expecting kugira ngo owamene kwara ashita maharubaju nanyenchereze ngume honstami kandi obwe kibine kitu nkimanyisa ngo umuntu ataka kujwara mena harubaju manya charte hati nageze kumanyisa kujwara je ukizo customer bajwojwire kubi actually that's when people will baza ku distinguishing and baza kutansa ate ezejaha ebintu bintu bikwikirizana ngo they have been coexisting kango cyo kurebera abakaturiki bine ntano so n'abakrustai abakrustai bine ntano so n'abakaturiki abasilamu bine ntano so na Christians bine ntano so n'abasilamu but we live in the same community hano yo murumbara tumutwena ntuzo mukatari hamwe central turgamu umbugana ni utaha mushohora ngatu bara twakugira ngweze ntano se twine abo kwano ikirizo muri Muhammad oriya nagamba Yesu manyana no kora kama nizo kumusara mo yataka kora mwene bityo imagine cyakuba cyabe kiri cyo kugira ngo ubutikiriza no butwine tubure borekanda street burebe kero mu taxi burebe kero mu butara itkuba turi no jangu ngatumbarra ekabera mbantu because bukasezere tugira ngo abakatucisana nbo basingira hatumbarra niyo rero shana bakuruta hatubaza nkabushe then mwenu nkejo ekabera inski I'm trying to say ngo tukwikirizana konke ntano tutakabanzo twayebembeza nyowe nkayenzere ngo bibina by the way bistambe dialoguing means bahajane aha bintu basheme kwajanaho ebyo bakwikirizanaho ne batakwikirizanaho ekibina kitunje se because ati nupiyane tunga sentezo much as it is nazigiyamba gukora imirimo hazobundo mukora imirimo yayo reka ngambe charte hatobune yeho nabantu binja bariyo kwa babuzabuze ako kucondoza kutwene kutoreka ngo burukuzo mu karuru hina abantu binja batakutera iyo taraye nare mane jinga n'abantu binji batakugiterera karuru tuturantwebuza ngo izobe ryaba abantu bari mu katuruzo mu karuru bakajya ngo hatwaza kutera baraterwa mboshye kubakwimkana bajya ngo ati ntwenda kwindura maybe they can choose something different and batch korecho hakabaho margin yo takabasa kwimagininga eyo kusingura kandi bakutera ka singure cyo akaruru umuringo gukata kabasa kuyibwamo now hatyo nikiza kubasika kita if we are not reaching to those people because now nupu lacks resources recently tubarebe no batwisa okutwisa nchimanyisa ngo haro shortage ahabonje batakuzo muri yeki bakiyamese ekindi izozemu ogambe naye naremegambe ogambe na maybe nabasa kurgaho no muntu ari yomwe nare majatko ngabantu no twe twintu banjiroku narebe nshonga yabo you begin to I mean ahabwanje nyono ko kuteka ntyo but nawe bine teka yabo konganyo ni mangu obenteka shachi extremism has always been dangerous abo kwa hina abantu abo kureka yabatarkwikaho batarumanye cyo kora batarumanye cyo kunda batarumanye cyo yanga you reach a moment talk to people nicely abantu bajya charite no batora bajya ngo ayinisheshe mikana yikira abantu kana rena mukatwaganira hato umuntu arebe kindi cyo wacigamba I mean, as I just tujya unda churiro because I don't even see. It is okay. Konka hatko gumaniwe nojo tubakangamba hechi maybe that's what I am. Bene tabaronda. Sure. Now abwanje party politics tugasire ahabwa enkora opposition barenje series. Too much. Nangwa na ina reme nayo twarize je hina herkwika na ekora ekorese kintu cha turbinji ntuba dominating mu parliament. To in a sense, of course, it is a mighty political party. It always takes the numbers. So, hatecho nacho muti chitu yambira aho kanyo haronka policies zindare benzingura no mu parliament
ntakazi kunda hoga ukashanga cyara mama kugira ngo nibinji and you know it is all about numbers ngo kwakigamba hata kintu bakirabya mama kugira ngo nibinji bachagira because nitwe kunga ikintu kitari kirungi. So it has not also been good. I think I am going to advise it as one who poke. Is no manner if we had political parties functioning very well, nichiambi hangere. So embera nuko yemerire tyo abantu pogu yana advisinga ngumwegita iPod mutakaza kusibaka no muterere nduru ngima twarabahire sente ibindi bakabihereza nebiroho nebitaroho nebirhango nebice. And when actually you never cooperated as early as possible for you oppose everything you come across kade chakubasa kuretera encourage itaba nko kwerkwetengwa adachikasha tunishatu ezari ngomshayiti yo kubanza Gideon Senyomo byoma byaremerwa mu kacenti basobuta mutunga kasheshaka beitu nutumwendezo kurugayoje aho yabagire mwe ntwaza kumura basebona banyabo garukanza kwa twine papura zamakuru urupapuro rwa The New Vision na urupapuro rwa Bukede tubase kureba what lies beyond your locality your community your country then nabwanyuma naho tutakaza enyuma y'amahurure utakarga aha program ya Sisimuka. Ekiriyo mirakonjere echa Radio West cyatanga kusya nabwo echo twabayetera musiki omyanya ebiri 12 byo kwezoku aba Fort Portal nituba turi aha Lelevu Bar Kahunga Bunyonyi Afins Road Radio West na TV West nitwize n'abahereza banyu bona ngakabagambe Master Teacher Ivan Murungi Kabak Grace Abok Paton Nugle Samana Man Lake Kasangaki Razak Banksi Truck Driver MC Shukran nabandi bingi omurema Fort Portal kandi kironi cyo kimwe nitwatu nakanda kasiki City Parliament omwanya gwo kuchekara mu musya omurimba ra City Constantino Robo Road oguru kwerekera Lugazi aho nabaro omugabekazi wa burengeri izoba Terepate Hey, what's up, Marara? My name is Omega 256. It's definitely a queen of the West, and I want to let you know. Nyenda kwa mansango biri 12 okwezo ko kwa mshanje. Talk about the City Parliament ne igura hobo. Bueno tabura ho. Bishajishirwe. Nyakezo People Sako. Katatumba Academy. Solar Today. Herbal Life Uganda. Golden Choice Parts Uganda Limited. Wendi Mobile. MTN na Pepsi. Otaferwa ukajunwa tinkajunwa hugabo kwa tinkwenda kubiyarhanga ekyakuremisha niki tinkakize boyi tukakize myaka boyi tinka gukize tikwe wabiha tanga nakwereze kibonorezo mbweno twarwa no yekwatwo kano matukito kuteganisa kace kenzuka nahura nayenda kenzuka aho ninkatamira nati nyenda kuza kutamira igenda cyite enzuka yagireta yayenda yahinda enzuka yahinda gorogororoka umutima gwayenda kuryaho kunyweho yes kuko hura waye enzuka yayenda no kenywera yikitene byese bitu nebyinsi efuka no gikwata nkagiheze byo nkagihumura ukagihumura motoka no givuga nimvuga ko kace nkore byanjye nta no evugiro kace ogwe niwoha kabenje niwe kabenje mutanwa marwa nanyo kace Orwa mkaga no muze kweta rukunde yiwanyerekero mu kubanza nawe turugire muze kweta rukunde yiwanyerekire kibiri tuota kurugahwa namana gwa kwasoka kwato muhoro kagutera hansi no kweta rukundo muze yiwagizire kunyereka ukanyendeza muhara wa ine sente zirya akabunto kamundaganisa mwinza kumutwara ne sente zona nkiza kumwakirira n'abantu bandi mujana kwebe chairman kuyabataro kota kuntemo hazana ruwaza kuza
izo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School pre-primary and primary twine uburaro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi. Okay, twagaruka program eri sisimuka netanu kashahemwe cyaje no misho mahati twargo mu kahumuro kandi turiyaha nempapura z'amakuru no kubanza kusima n'abagenyi tutakagire IGP na team yeto kamanya ba IGPs bangahi AIGPs na IGP omwe westinsa Abbas byakagaba then abasa kwija ari al Frank escortingirwe ba AIGP konga umurama gwitu ntuza kureba ahabyo kwerindo mbwire wakarura na mnonge ejurijo ni cyarete nyoni nyenda kutabaza ndebere mu violence aheta kabire nibahayirana ahandi twagirebe police what is it say negamba nibaza kuba bari abantu abakuture bone bakwata komangashi how prepared are they? Because if you find people inaimbire na bagira ngori akamanyira violence, he thinks he donated violence, so he monopolized it, so we are also bringing in gangs. Hatukushanga ngwiwe shemo kajimanyiro inema abantu babakutegana mwena toyisi mbe naona ajati nini za kubiya Kampala kanje ndeta mutakumanya anti ucyari tararangirire ngo abe yabashema bahumura konganyo hatu nila kureta bakamba. Can you imagine where we are heading? So that's what we IGP hanuya omukuru Abbas byakagaba nduya kwa twine na nabandi team yarije nawe nwari kujimanya so gumanitwe kurgashaye kashayishatu. That's our topic. Ahandi charite no kugira ngo aba bright suits abantu batujweka kandi yo kwenda kujwaraje ahabwe mukoro yona umbashija shira aba bright suits amasati marungi etayi nungi ekoti nungi emyenda nungi suits for all functions aba bright suits mbashanga umucyombe kora grand a high street omukibuge cyambarara bahikire bakujweke kurungi munonga anaba budget boutique nabo tebesize nabare gutanga no muri mbarara gutereze bijwaro birunge by'abacara nabishiki ahabweco niwe basakuza omba budget boutique oyejware cyjware cyo murembe ubase kuba omukazi ogumbra bajango mukazi mbe natajwire yu hatiro ko jware ndebo bibayi baratandike kubuyiha bari ahari Mbaguta Street opposite na Central Market akizimbe bari kweta GBK nabweco basakutaho mwe chapa bakinde cyangwa munonga kiri koreka budget boutique kara yawe size yawe chokwenda chona one beach wear or one office wear one party wear or one casual wear or one buri ko mchara biriyo kweza jean obu jacket eshweta nebindi binji bishango mba budget boutique akashoshere cyaka kutwatahamu akempa plaza makuru nakatushibwa haba Green Top Schools ababine amashomero agarukushomesa abana bita harengo rwa hansi urwo kutandikira icweta foundation ahabwa pre-primary hamwe na primary nabashangwa omurmaya nanziga aharugutorwa Masaka Kampala hariya wano gendera Nsanji abinjaho no mukumanya so before Nsanji there is Maya wano ruga Masaka bantu babashanga isumuzabo ziriya screen abana bomba bashomesa kurunje mnonga mbakwata umbi academics nkabutosha kandi bagaraka bakwata bwatenda na sports umwana we yari wa sports mba muinegeza je music dance and drama hata hoho bateke nkuri utakabukuka kandi mbakoreka ngo bana mbabarisa je even no kusiriwo mukago kwa mamyo mukatoriyo so bo bari ambaba ruho umwana bamurisa kibashima kwa bamurisa kandi ebyo buhinzi no burisa mbabyegesa abana umwana atarukoma hari biriya byonka bagarika bakurika ngo abashomesa bari international kandi ebizimbe na nebindi biriya harengo orucebirwe orukwetengesebwa abantu ibine kwa mbatura kandi ecaha muheru bone bakoreka ngo jejeje abana nibatura mu environment green abo kwa umkwinga no kurisa ntiretera bagire miti bagire bimera bagira ki hazemere byo guterezo mu isyo murunjo gwa oxygen nabwo cyo mwana natura ari kwisya omwisyo omurunji ogujejine ogutarumuza infections nebindi
chabaho neberi accident batware green top schools habwa pre-primary hamwe na primary nenkanahura I like that because nyo nachura nyekinteki ninyedagumeni nkigamba ku rugo bwire bono bunda ninkoraniwe ako bamwe nicaza feelings zo wanyu mumanyisashi manyano re warga mayaho nanziga mwe namubusenta bwono kukuratana masakokwe ejize chaza feeling sure na maana no busento kukuratana yes I know nore warga because I've always been going to Kampala. Thank you so much for ogomurmo. It is being well executed. So mwena abaguri nto mwashira muize nakachayi mukamwe because I mean mwe hata uno yongera uchi where is your problem? Thank you so much. It was well executed. Yes. Cafe Kandra nuba kutusia akachayi karungi aza ni wena oyino mukoro oyine kachayi karungi ko kwenda kutebekanisa abantu bawo professional tea coffee ya burikayona byona kiraba Cafe Kandra mashangwa petrol station bageta tusurwe bikona wano tunga makamu kuzaho nibaza kwemereraho inabantu bawe arama abantu abo kwiza bizire nabantu bagira heno mabajungu banywa ka coffee abo cyoko wabo kungana mbabaza kwiza abanywe the same coffee eba ku bantu bareba kuri wabo Europe or because it is professionally prepared by the staff team ya Cafe Kandra no barungi munonga bageze se bine bingi munongo bohereza bwona kuriya no kunywa and they deliver wajo tujya abantu munana twine urukikwaho mutawuni turyaha turyo muko witu no babikuretera ndwenana no kureba aba sting echo kunywa cyo sheme kunywa umbwire bwona urukora imirimo yawe tukikiriza naho ngahora cyarite na kigamba kandi nabone ko kiri ngo umuntu oyinendo mukazi oyinenda hatiwe bugire kiri konga hasigara mweno riyo mundaga nago kwenda kumuhaweta kugenda wakireba abo mwana konga hasigara uriyo no ukora imirimo yawe yona kwate kumezi ibiri buraka sting umyanya yona buza sting negambirira nywa sting base koraje imirimo yawe nabo ku extending akora ubwiro bwayongerayo umano nywa casting ndukuzakuza umurupapura orwa bukede rumyo Ruganda twine aba day to day supermarket ndekore byafayo eyine birungi byonka from 0 up to 0 from 0 up to 100 mbwen ninyena ngo banotemba obanoshuma manyango cyora bugane cyo no day to day supermarket nikiba kiri quality kandi kiba kiri mu center ziri kwizira mu Uganda ahabo kuba botu bakamara agakuretera ikintu cyo kwangunuza kurema nabo kikabaremera mbwen um process ejo za omu branch eya kijungu aho mu rembo rwambara ati wahika aharu warya ruguto rwa Masaka Kampala wahika aje ku motel amukono gwawe gwa buryo haroho mahanda nugutemba hatu watemba waza kumara nk'idakika nkemwe n'eshicweka no bano hika round about ya ekijungu kandi koko no inamurota meisho no bano reba day to day supermarket haroho kishane cyabitira Maria bwinaho utakarenga hotahamu guracone cyo rukwenda ahabeye ringanire kandi kiro quality kandi bakumanyisa ngo wagure cyangwe cyo takayekireza ninge binji ebyo takutwara mukashaho nibabamba basa transportingira mpaka aho rukuba no gutwara transport neba area yabusha bwen nko twagaruka tutyo na n'urupapuro rwitu orwa bukede aharinda amajant Iran kutude deal ne China ejwade mizairu esobora kuba nuclear wa Israeli Trump atabuse nakiriza Netanyahu okudamu okulumba ndano bireba they are trying to balance the equation but in such a manner yo kugira ngo no kutera umuntu obucucu I mean akacucu kakarengera biryaha nabyo toine kuba no biferwa then ahandi bajanti Museveni awabudabe wakiso ku PDM kona kashonga kakwatena na parish development model akasenta kwa kuba tuteriro tubase okukoresa ngabantu bahansi kabasa kutunguka omugaga gwebase no mucyara abade yakatunde njuye eburaya I don't know how people come to know what is happening in people's lives hateje nuburaya no bagurize nju but now people barumba bahendera amagaragabo bagatwire and I think that was about ebyo buguzi birumwomu
anyway na nebindi noja kwa noshuma story noje yetegereza nyeche ndeki nateka tinkashomereyo okuza amatikila ga kabaka ago murundi ogwa 32 kabaka nywezesa government ezebitundu okukumira Buganda ku ntiko abo batwire ne bakitera kabaka eyatakitawo okutura kunna mulondo nawe nindaba mutahwaha ebyo nebyagwe nikwe bitwire mtakaja ngubiroho hatubwonka urupapura norwa Bukede ndamba jiranti NRM karambide ku campaign za wamu okuza hamwe mukata hekimeza buri mwaka gambe cyaguza kukorera abantu no kwaguza kuchikora nindaba bitamomu oku primaries ezirimo nizitwazibwa omu ihangarite ya Uganda ahabwa NRM okuchala kwa Bukede ematuga kuvuddemu ebibara reba yetu tutambura tukika abantu bitu babutosha then tureba what they are talking birumwomo pass PLOE as a master abizoberi ntubatugindemu abo cyotakaferwa kumanya ebyo yine kuba nokora na answers eza pass PLOE yenyuma byona biryo masiko buramu ebikabyemere ebikuyambo okuzara okay ebikuretera wabafata euro in other words birwaha. Do you know Isaiah Katumwa 30 years of jazz live in concert birumomu iwarukunda ejo kategori ya music basa okureba urupapura urwa Bukede ndiyo nimpendera bajangu temunswaza muchana oguna magogo kwari munagambira timu ye then byona nindabira momo owavira agudde mbazigu bambi ebyo nikwe byemerire ahabwa abanywani beitu abakwatirine nana ebyemizano ekiranye ndakwererukira kimwe no kugira ngo minister alaze amasanyaraze rwegana koma okuvavako ngateganise moruntu we are not happy ngare mbatore ko bwarije kubana gakoma okurugarugaho hazor papura rwitwa rwa sharto rwerizo bartunje shirinji kumizonka ketakasa rwetorti. Okay, yebare nonga bwa Bukede the new vision ne shit front page ni yeji political parties to get 7.5 billion each buri kibinanchiza kutunga billion mushanju necweka atezo resente nyinji munonga biza kutunga bata biza kushoma bireba okatuma Charles yanagamba nibagira nkatuma jazz maestro jet scene for mega concert gariyaha amakuru aganda marunja kunkureba Uganda granted HIV prevention drug access twirungunu mugisha go kumantutunge mbazeji abo magaraga abantu aha and this is good nichirunji. Opposition criticizes new order as NUP misses elections funding. Ben byebe twantugamba birya at headline eryari yecu bishanje mu papuro. Elect leaders who will follow up on government programs. The government President Museveni. Ata abantu bakoreke bina elikuza kutunga sentezi indeba omugisha muntu ejina anti Mao ejindipi Patrick Amriat ninjani FDC Elias Rukwago ninjani PFF so no izakuba no bireba so more popular actually there is a reason for political parties to smile because under the inter-party organization for dialogue each party will receive 7.5 billion. The money will be distributed through electoral commission to support political party growth and mobilization. Choto antugamba. Sentence yambe bibina kukora ibyazo. Ate kibina kikakura kitakora. Tushikeho ni tugambire ntekateka za cyasabazia. Ati mwenga PFF wajimanyire hoki. Area nibagita. Nemanya kuba kucijuza. Nigo to kucimanya. People's Front for Freedom. PFF. Yes, Now ati yeta kuchiro rajimanya hoki. So kwe new vision kanshangaha. So nabwo echo noreba ngo echo nikikuru munonga abataratunje why niza kubishangaha Uganda Pioneers Infant Malaria Cure ibi nibyo kujema kusereka abana mjuiza gwesiri bishanjaha urupapura Entebbe couple mother linked property njano oya ainaka ntuke no kamutura kandi ibi bintu bikanya charity so tuyetaga imbabazi nyinji munonga
inside the intense contest for NRM sec positions. Abantu abesimbe dinentebe mwemanya no gireba, you know, look at them. Taru umuntu arukunaka barebe iwe barebe ndebero omwe wamani na claiming ngu bareke kutwara ikintu nk'ekinsi kirano aka arebere noshuti hino izire so mwene bintu byanguhi court summons nandu tu hasurities ogun nandu tu akaba nandu oga no ebuza nandu tu no mana nandu tu barabanda byabayine hari wabayine cyembuzo wabo side za kanga ndaha hihi nitushi hari no waze ngwa batakagasha nko mukumpawona puka batari mukuru kawakagagarrayo nandu tu wakagata hino jya mwenwa akagari yasi yeti ngo kubyanje kushoboroka nindeba no wagumza narondwa things might have like ngashye kwa natangara na ako kechinchi I mean umutego katega gwakwate nkoko gwagire kura gwakwate ndijo gwagire gwakwate ndahigwa gumanayo nakwatakanywa kanyakonya kacheka kanyamunya Bararo eviction, why the law, not tribal sentiment should steer this process. Yes, kirajiro. To be feelings banyabarara ngenda turebe mbera nigama kinga urugamba kwa President Museveni. This time I agreed with him. Why was like abantu abakubakire batwariza kuba bashangire no yonesa tukwenda bagambeho akajya hari abantu binjya baguzira amataka bari people are not complaining about them, they are complaining about this one. Akano rombahangwa bwabarisa umurisa nateka ngo byene by'ukumataringa kandi nabasa kurisa burahamwe mango ine guma na Afrika naza haruguri na pastures anga na Afurikiro Misiri y'abana huzu lande so mbwene zineshonga nkuru je nkora tinkujijuka baba bakigire cyewe nyisana inga biryabyo nanuza kushanga mu rupapura the new vision. Why mastering HS codes in trade is important numenta Daniel Warwije. Twarugobwe gace pages nyingi rupapuro rwire pages nyingi kandi inangwa na katuni nareba munayo yanesesya bantu bagamba ngo umuntu yanarwo mu office a training yabiyasigama kugira ngo habeho continuity umuntu narga mbyo nagenda nabyo ari inkoro kujya kamba hene intention kiba kiri kibi nitama n'ibindi. Museveni urges Gomba to join money economy. Abantu bagomba nibyabagambire mutahe umbyo korerere sente ureke kushanga utakuaninga. Learn your mother tongue. Nabagereka urges children. Abana bagamba ururimi rwanyu kigambe njungu n'ibindi mukebwe ndimizanyu. Parents ask government to take over community school. Tuyokwe nareba rutwaha nagira ngo mu batera amasaso mu bigere omaguru by the way shooting the legs biryaha kandi Kenya nayo biriyo ngengera kutabuka. Love fears for birthday baby. Hilale bayine migisha atkoye ni yeji tororo set for the games nebye mizano turi mu byimizano tukendera. Sekaja is a proud father. Sekaja nuoha ashemerirwe ki bishanjaha 53 drivers set for action ibine byempaka ze motoka national rally champion zirinkahi noya kubishangaha kandi oyongere kubimanya bitakufera. Crop is a mentor kujya premier biha international football ni yejo so ahandi tungo rupapuro rwa the new vision nogere headline no itaga kumanya bwenje amwe bataratunje center abantu bakazutunga ejo headline iza twara umuntu mu rupapuro tunga the new vision nabwo 12 andi oyongere kwetegereza ibintu mu details abaratunje why abataratunje why obyetegereza je impapura z'amakurezi no shango myanye impapura z'amakuru no shanga abatembeye kugeza impapura z'amakuru no shanga mu supermarkets no shanga petrol stations n'ahandi tunga the new vision 2000 tunga bukede 1000 so charity turiyo tuza omukahumuro kandi turukongera kumanyisa abakutureba nguyo ryokwe eta business yawe giranje hagire impintwe yabo utakakora business kimwe mbintu okagumana yo complaining abantu tubakurebeka abantu. Have you tried advertising it?
ijo oranje mu program ya simu oranje no mu program zizindi hagira abantu iki bakumanyaho bareke kujya nyabantu bandeba ati bakureba so come and advertise ati norenka day to day ne kugira we biye kuguza ne delivering hata umuntu naza kwiza za day to day. Why? Because you know gure bintu bakabitwaraho kubyenda. Is it not important? Very much. So mutandike kumanya kuranga muri kutunda abo kuba watunda noyoreka tukudibisa hata umuntu tunda tuserekere nka yampse yabeneguza amashita bakagira ngambira abantu noguza amashita eti ninguza amashita wachigamba jeche chahuru keje ati ninguza muzi ngo noguza eti ninguza muzi ngo atenje ati ninguza muzi kadwengerire ngati yebyo kutoda tukubiguriwe yitware nekibahurire kaje dakweterera muntu kuguza so finally you ekene genderwa cha mbyeri mweniwe rugayo advertise so iza tune programs nyingi no basa no kushashura kasente bamwe bakora bye nko mu makuru agacencwire programs ni nyingi no zanje nyinde mu mwanzi nyinde yakasheshe nyinde mu ihangwe everything come and advertise here icyo twaza kuza omukahumuro abajenyi bitwahirwa bakatuhika umbwire ntuje kwantu abaretera kandi nabwo akireka bateganisamo of course we shall still be here with program yo HRSS muka twaza kumura twaza kugaruka nabo baitu nabwe kuba kuteganisibwamo bataka tushikire tuza kubategereza mpora program aha katube twemerize mukace tuze mu butumwa bw'abashubuzi nabwo hanyuma tuza kuba ntugaruka otakagirukaho ebyizo mu papura z'amakuru byabambe kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nbaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi we don't have treatment because abantu bingi nafataka kwikire kwenyine. Yes, so the main point ninga eshonga enkole kusingayo is prevention. Kwelinda. Okay. Okwelinda no kubaza kwelinda wata wamanya katezo. Risk yoroho. Kwa abe no rwara umutima uri hakatezo akokufata Kwa abe no rwara shukari uri hakatezo gukufuna overdose okafata tararire. Kwa abo inenda ishari nofuna clot ninga pressure temba. So in other words ebitu ashomesaha iwe umurimo gwawe nkomuntu no kureka ngwafuna okumanyisibwa about the risk ninga katezo ko mweno ojo nyina katezo ako gufata tararira abo kubanyine of course naja abatabindi ko kumuya makutuma na tura ino goba cyane abaryo mutura kurugatu na nawe gafanya bakanya nyina katezo so ngotarara utabyamire kunga umanye akatezo and then okole prevention. Number 1, prevention ekusingayo netali yo cause mibazi charity. Okay, so kora abitu ashango ine cholesterol ya higuro ine bishaje bikutambura umushagama kuna kujingo bishaje bigeho kandi yo kilometers 5 buri sande utajota utinogemba utanika rero ndi mbotarire nyama. So prevention is ebishaje utabyongera mu magara bikigazenese. Number 2, tugira ngo oine problem ya clot, maybe twakora clotting profile twashangusha kumene basakwe kwatesha yone kole kitonge cyikwigaza imisendijo okabireho. So twashanga kiriyecho then okole ebintu bitari bimwe na bimwe ebyo kucendeza kateza ko kushara kilo, ko exercise, kucendeza cholesterol, kutamisa pressure,
abamo tushanga bine high clotting factors then tubahereza omubazi bwo kugira ngo ishagama very thin ora uri abantu bakumira cardiac aspirin yes then ndikuhendera abo kugira ngo twagira ngo abantu bana ahali 10 abakufana babine cardiovascular problems ninga problems z'umutima hamwe na nemisi njongo wabo ino burwiro bwe mu mutima ningemisi because nata itogambira cyane twina abantu abakurwara umutima kandi ne bamira umbazi bwa holi izoba ubwo umutima ninga nibino burwiro bwe misinga pressure so kwa abo ine problems ezo mutima na nemisi then no boine kufuna medication first of all like cardiac aspirin ulizoba then ukakora check up when the doctor recommends okay especially eyo mutima ECG abantu amaboko tureba no manya ECG hati bakanta ho waya izimo bazitamagura mukono bareba umutima gugutera no gutambuza amashanyarazi then echo iyo kureba umunda ombishinje y'umutima kugira ngo bene bamanya ko ngatwa ika level na itagugo mbazi yes so wabo ine pressure shukari na nobwe bw'umutima rero no taga every year ugendo checking kugira ngo mbazi bajikwate bahindure mbagire bata ushango tare mukatezo ko kufa kitararire so check up kandi ngeze twandagamba clot igira mu embolism ekishagama cyetu kusirekirwa mu musigo mu ibondo kizabe haha no gutagamba ne barano tukakushano isa itera hansi yes konka abantu abinji nka ababe wagamba ba for example umusigo w'umutima gwigara umutima bubone gustruggling then you can say nahora nabakubi nahora nashashe umucuba konka nabakubi you can say it then in 6 hours ubona kufana baba kukizo mu irwaro ningo mwe bakusevinga yes konka ubumono shanga utakabasa no kubona chance yo gambira bakuri hihi yes abantu abakwitwa overdose ya iyo muzigo ashukari to kubona bwiri yego wori wenga akwa bashanga utakigamba yes okay Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji eya notina ikomenina ashatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arukwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe program eji neyigesa nk'omuntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kubana tuganiraho n'abahangu Otaferwa ukajunwa tinkajunwa ho gabo ko tinkwenda kubiyara hanga ekyakuremisha niki tinkakize bwire tukakije myaka bwire tinga bukize tikwe wabiha tanga nakwereze kibonorezo mbweno twarwa no yekwatwa kano mbatukitwa kuteganisa kace kenzuka nahura nayenda kenzuka aho ninkatamira nate nyenda kuza kutamira igenda cyite enzuka yagireta yayenda yahinda enzuka yahinda gorogororoka umutima gwayenda kuryaho kunyweho yes kuko hura wale enzuka yayenda no kenywera yikitere byese bitu nebyinsi efuka no gikwata nkagiheze ejo nkagihumura ukagihumura moto kanojivuga
nimvugaho kace nkore byanjye ntaha no vugiro kace ubwo ni woha kabenje niwe kabenje mutanwa marwa nanywaho kace nanywaho kace Orwa Mkaga no muze kweta rukunde yiwanyerekero mu kubanza nawe turugire muze kweta rukunde yiwanyerekere kibiri tuwota kurugahwa namana gwa kwasoka kwato muhoro kagutera hansi no kweta rukundo muze yiwagizire kunyereka ukanyendeza muhara wa ine sente zirya akabunto kamundaganisa mwiza kumutwara ne sente zona nkiza kumwakirira n'abantu banje mujana kwebe chairman kuyabataro kota kuntemo hazana ruwaza kuza Okay, program nitujeta sisi mukano kimanya kandi akiraka kutwa twagambire turi n'abakuru kurwo mu police nabo ico bwatu no mugambiriza wa Riz region Samson Kasasra kandi to expecting nangwa na nabandi abataka tushikiraha ngo muri amagwito tandaganira abyo kwerinda mu bwiro obakaru abinja bari batureba kugira hori ubu mwahurire bgambo rukwerarikeza abantu nibagamba nogiroti urumuntu nagamba ati kwa kuri kwibaka ruru ninye master uhura abantu nibasinchira n'ibgambo bya threats ukwera optinisirza abamwe ba Rwanda twarebere we have already buried sinjiro tuzikire you saw what happened in Remiyaga na ibitakabire tutegadega ngweji embera yabita takwasirwemo ntubaza kwiza kandi kuzika abantu bakukira bugururu bwenyumaho and something that is not necessary. So police in a message ahamberejo nakwakira fande. Good morning. Good morning Ureyota. Ndiyaho shaniyo korire aramusya ho abakutureba aha TV West omukasheshaka kandi wari umushokora mutya abarebe ba TV West no kubakira mu program. Yes, ndenda kureba season ejo yiturume yakarura hetandikire ahiya rugana hiyahika naho tukuza abantu bingi berakiriye akarura ahabo twarebere nangwa na hatakabire violence bituru kureba bitinsa akwa abantu hatakaruru kabire life and death no kufana ukira. So police yetebekanisa containinga akimuchero bw'imuchero nacyabo kuba wazanka hati ombururu bona every district bukarukarumu tension yahigo tingumanya how prepared are you nkachitongo riceme kwankirindo businje na munongo mbwiro turi kureba abantu batekateka ninda kurabaho obandi bendo batakwena byomwe nagambe cyo yebare munonga kabibyo kwerinda nka police tukora twenka okuyo tukora n'ebitongole bindi bibyo kwerinda kureba ngo ntwetekateka tumapinga abo tuninga tumanya emyanya ejo inobuzubu ninge tuyinegira obuzubu bwitani na munongo mbwire bwakaruru konka ohire hwitwe tukora n'ebitongole bindi omukushomesa abantu anshonga z'akaruru kandi no kubamanyisa ngo ebikora byawe ntubarariwe konka togo kuhagera abo kuba ituntu za kugambira icyo ine kuba nokora electoral commission izakorgaye kugambire ubugabe bwawe aba human rights n'ibitongore bindi abakora civic education ningo kumanyisa abantu kubene kubana betwaza ombire baka nabo bariyonu bakora gwabo nitwa byo kwerinda tuturiho kurinda abantu n'amagara gabo n'ibintu byabo hamwe na n'ebyo bintu bya government bikozesebwa. So
ibyo kwirinda byo tubikwatsirege kandi uyihireho icyo aho kugamberera Inspector General of Police ariyo mu cyanga cyitu ariyo narambara ibyange ibi nangwe n'irizoba naza kuba ari isingiro okushikama na nabo bona abariyo mbururu na nabebembezi b'ekyanga ekisingiro district y'isingiro okutaho emihanda yo kureba ngo akaruru kariyo nkaza kwija mu kwezi oku mu weekend kwija kureba ngo kagendaje atarimo buviyo bwona and of course ekintu tuza kukikora tukwatagana na pate ya NRM riyo ne running exercise yabari mnonga mu studio twinemo umugambizi wa police mu region afande Samson Kasasira ati twayigitwaho abandi kandi twagakumura kace tweyongereho aseta tubase kuhereza message yaba ino already tugumize muna nejo utargaho TV West tuchkwino kurga hato kusesha ishatu nkaburijo TV West negumiza mubiri buri wa mukaga shahemwe zakashishi aha TV West yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe kona beninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabaza kuba naga ko mwikuru ayineke mwani in expectations zina nyine mukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahina ze ciro aha TV West Honga ngambire hu twaza mukamuro kace munonga kandi njya noreba ukutwa twakumanyise twina bakuru kurwo mutongore cha police ishwinanzibwa okurinda abantu nebintu byabo obusinge no butebekana na munonga umbwire ko turi nzuzo mukaruru aha abantu bakozere bimombe takwetagisa we have already buried umyanya tariye munemwe kandi abantu bari bajanjabwa obuta harime bwambo bukutinisa a lot of intimidation nebindi ebitakwetagisa mukaruraka so police in a message yekwenda ngwehereze dero ojejendesereze warengaho obeno maunu biza kwatankiwe is it vicarious liability na nikiza kwata nko muntu takayo tweteje mukaruru no nuba uri umusango
nabo ico no kukimanya ico nibanyita Vincent umujurizo mu studio ngumira nyine umugambirizo wa police wa Riz region umukuru Samson Kasasra kandi twayigitwaho SSP umukuru bya Ruhanga Patrick unakora nka deputy RPC wa Riz region afande twakwakira ramusi abo kutureba at TV West bari mwanjizo wa program mwambe mujurizo webare senior superintendent of police Patrick Byarahanga kuko abanjurira mu deputy RPC ija kuba joininga tugire bitwagamba now kantandikira ari wafande hati akarura kakatandikira twe no kareba no kamonitoringa no zo mu communities abantu abamwe abesimbre nibakoze bigambo bigumire umuntu ayimuga nkamukora gamba jati kwa kuryo kiba ninye mukamukwiba karun senior mwe hati nkejo message usigara utati umuntu na promoting aki araho abahagize nibagamba ntuza kubakoraho abesimbira abatuiro mu ntebe tubakwenda kuzuruga mabizire nabo bizere bajyanwe n'umutego kuzuruga wareba man tensions ziriya higura umunonga ekitusigahi already twarebere abarwande abamwe bazikire ahandi abantu bayone baraguza ahibita kabire naho mumanyiso bwarebekere ezo bakweta are warning symptoms signs na police ine message abantu bona bari mu karuru let them be candidates ninga abantu akutera karuru umbwiro na munonga specifically aba region yitwechi Riz bari umwanzo wa program na bashanga hagati ya program konkariyeri we shall try to discuss. Yeah, it's fine. We bari really kutereza platform na Radio West bari kutereza platform yo gambo n'abantu bitu. We have to appreciate ikintu cyo kubanza ngo akaruru it is a lawful activity. Fan turebe ikintu cya good governance akaruru it is a lawful activity. Aza yuko muri magwitu gwa police it is to keep law and order. Now abako bane bakora akaruru it is supposed to be a lawful activity. Ishime kubane kurwa no businje and then we go ahead in issues of governance. But again twinekeze bunti abantu bamwe hino kuba kubikwata umungere ndisho. Some leaders abaganda bakweto kudisa benda kudisa abantu kubateka mu bikorwa ibyo kwereka ngo akaruru it is a do or die. Akaruru is not supposed to be a do or die. Why you such a gambo tension? Why should be take tension in it? Nojo turi ngo muruta. Why? Life continues, we have to value life. Wagira ngo mwe bazikire abo mwe bino buhuta, but why? It is not supposed to be like that. Konkama zamagonde getengo. There are some people abako manipulating abantu mwe bakabakozesa kubi nangwa waza kwetegereza as we shall be discussing as we see. Most of the people ni batagetinga abana binamani. Abashime kubona bakozesa mani gukora productive things babatagetinga kubakozesa kubawudisa kigambe kina kusa no kodise cyo Ruganda kubawudisa ukora ibintu byo kwenda amateka in the name of showing politics that is a do or die. In the actual sense ishime kubone kurwa amateka gayo tukakora tamateka guidelines kuba twirwe kurenga abantu bakikura mu businge ba electing aba leaders babo mu businge ihangara ko riki rigendo misho. Now ngoko wagamba ati ngo mubu nobwire bwo kwereza message abantu bita okay umuntu magwitu gwa police ngoko nakugambira no kuma amateka kurango ari obutebenkana. Article 212 of the Constitution spells out our roles as police. Waza kwetegereza mu mbere mwebemo no kumakinga sure ngo bantu twakoragara nabo twakuma abantu n'ibintu byabo. Okay, function is the police the way you know. So anybody atakwenda kwikereza ngo tutamburaho tukugoberera amateka nazi police twino kurwe kurangwa ibintu ebyo twabizebera abatakwenda kurra we apprehend you. Okay, studio ngo kumutureba of course turiyo tuganira ahabishemeye kuba nibigendero umbwiro aho turaba mwe baja turi no bakaro mwe uryo matinde no shashane turinka Kongo ninga Somalia ninga ushutumwe na habiro rutaro. SSP Byaranga Patrick, Deputy Regional Police Commander aba Riz region ngo kuyagamba kandi cyo natongera message now afande okwera ricirira kwa bantu nkanye me civilian kuriya. Now you see Riz region in the district kumi na in the districts Mushanju na division is isatu, that is in total 10. Okay, now hati twebuza because I come from Rwampara. Wazayo wazi Sinjiro South North waza Kashari waza Zanga, I mean Burhaman Kak. Our worry is police neza kumanaging
because buri hamwe ni attention attention yetagwa buri hamwe. This is not an issue of saying maybe it is buchirinka honka or to you can concentrate there. Okay, how will you handle? Thank you for appreciating ngakarora kutire ntuzamu kariyo muhangariona not to Nairobi region, and I can assure you akaruntuza kukatera kunka ko kunana kugambira factions zetu za police itonto koraganira hamwe nimwe abantu baburisho and other organs. One thing kugambira that we are prepared as a police koraganira hamwe nimwe nito kugezaho nito nka police n'ibindi bitongore byo kwerinda kugira ngo twakuma abantu umukaruraka kandi nimba hamize anybody ukuza kuteka teka munaza kuhenda amateka kukoze sabantu koro we shall not allow that as a police. Nimba hereza warning yabo kirikare tukwenda akavuyo. Life must continue. Amateka tuyino kugagoberera kandi tuyino kurangwa abantu bitu tubazo mu mbera izo kubateka mu kona kushanga ngo muntu akarurukaho police ryo kwita ngo rwo statement irwo tuza ubwo mu kwati manya byatoreza kai. Who don't also want to do that? When you force us to do that, so in brief, ningamira ngo abantu really they should behave. Bamanyangu amagarani gagumizamu, life continues. Akarurukaho, we have to continue with other things. Akarurukaza, for instance, to tuza gukora primary zebiri komi na that day will end. Inizo barita kurenga. Ikene yaza day. Inizo barita kurenga. Nakurenga gani? But the question is, nirenga rita. So anybody oyinobwenja shembe kumangweri izo barishemeye kurenga kurungi. So kanyira bye kurungi. Tekereza batankozesa ndazo mbintu byo kurwana because at the end of the day echoro kora obuhenzi bw'amatekano moko ko interpreting iwe chuta kwenda bakore kunkibuka chukora batahiba afande haromya bwenjomwe abakama bita Trimarcus akaje justice is the advantage of the strongest emirunde minji kubukeza kuba biti haruhoriya oruku persuading abantu muri yebyo abatamo busenda n'abasigazi bamana bakozanga those are candidates but you see candidates have a higher community tubantu baburi. Yes. Now nyenda kumanya how you will deal with them also kushanga ngo abantu no bakozire bintu the candidate himself abari abari encouraging leader webintu ebi bikozirwe because in the minji culprits nibija aba victims nibari of course message you waje bahire bo bakimanye they will be dealt with accordingly individually. Yes. But I just want to know what about candidates in the minji ba surviving akandi ba reserves yesaka umurebo mu motoka abantu bitina ryo mu motoka yenavuga. How do you intend to deal with candidates themselves? Okay, in brief itunka police nturebe bakwita amateka and twantu gamba amateka tiga kusigregatinga ngogo ni candidate ngogo ni honorable ngogo ni who we look at Ugandans wahenda amateka. No, there are people who have gone to court, honorables who henda amateka we from one way or the other tushanga maybe you have also incited violence tukweta tukutwara mu court. But I can assure you, of course, at times the manipulation is never left, right, center. But we are supposed to be very, very neutral as police. We deal with the situation the way it is. So long as you are not above the law, we handle you. And I can assure you we are prepared. Some of us took over intimidated because so and so. No. Something that is glaring. When you say even if you are honorable, you have incited violence. And so long as we have evidence in forum court, there's no compromise on that. People must behave. We are all safe. Are we foreigners in this country? Uganda needs to win. We must all enjoy it. Whether honorable, whether the peasant, whether what, we to go providing a peaceful environment, and we shall try. So whoever wants to divert, we will end up honorable, or so and so. Watch the space. We shall handle you the way you are. Afande. Haruho ebigambo kushanga nangwa abantu tubakarwanire kongo mbigambo hato muntu nagamba mbeno or reading a sign zo omisho kariyo butereza. Now hariho abantu kugamba bugamba. I don't know whether talking is a crime. Ndio ninjanti tuzakubakora imwetebekane. I'm just talking. I have not committed a crime. Yes. I don't know how do you handle somebody who is just talking as nichafande yako. How kwa bachiyo akugamba. Hata ho are you going to wait for the yeah. Nichafande nakugambira ngo inciting ninga okwemba mu romband. No basagambe kintu ekitari mu biteko.
twakipikinga through our intelligence or through abantu abari concerned nitukusamoninga iwe nk'omuntu kuhabura konka wayanga ukagumizamu akagira ekibi kyabaho then omushango nukukwata nk'omuntu abo kuhemba omuriro mu bantu. Okay, yabare mnonga program nizizimuka nanagambe nko kurugashaha ibiro kuzasha 3 tuyiza kuba ntuganira ryecho ntuye na message yeje tutware ngangura abo kuba tuza kweshango ukomere orukwebuzo tingandi ariki kandi ubu police eri yahane igamba listen and take the message carefully. Twahumura gace mnonga tukiriyo ntugumiza muri yo kusasha 3 Agent TV West. Now, Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. ekiriyo mirakongere ekya Radio West cyatanga kusya nabwo echo twabaletera busiki omyanya 212 byokwezi oku aba Fort Portal nituba turi aha Lelevu Bar Kahunga Bunyonyi Afins Road. Radio West na TV West nitwize n'abahereza banyu bona ngakabagambe Master Teacher Ivan Murungi Kabak, Grace Abok, Paton Nugle Samana Man, Lake Kasangaki, Razak Banksy, Truck Driver, MC Shukran n'abandi bingi omurema Fort Portal. Kandi ekiro nicyo kimwe nitwatu nakanda kasiki aha City Parliament omwanya gwo kuchekarira mu musya omurimba City a Constantino Robo Road oguru kwerekera Lugazi aho nabari omugabekazi wa burengeri izoba Terepate to be refining. Hey, what's up, Marara? My name is Omega 256. It's definitely a queen of the West, and I want to let you know. Nyenda kwa mansangwe biri 12 okwezo ko kwa mshanje. Talk about the City Parliament ne gura hobo. Bueno tabura ho. Bishagishirwe Nyakazo People's Circle, Katatumba Academy, Solar Today, Herbal Life Uganda, Golden Choice Parts Uganda Limited, Wendy Mobile, MTN na Pepsi. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Star Times! The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomo Munene. Nehinda, Nehinda.
turiya TV West kandi nyongera kwakira no kusima abo gumo twatandika shahemwe twantu bagambira mu shayibiri biza kuba twine police hano mu studio kandi twe ugamba amazima police tuginaha akuba twatandika shayibiri zenyine twatwine umugambirizo wa Riz region Samson Kasasira kandi tuza twayigitwaho SSP byarahanga Patrick ogun deputy RPC bito bahati ahinde kugambira twine AIGP ubardo bamnoba police kandi message ya polisi yo tiyahinduka nebyo ko irindo mukaruru aboko ba turiyo mbwire abantu bakitwire ngo ise do or die no kufa ningo kucara hari ibintu bibiri umuntu nagira ati nyoni ntego kufa no kucara ejo mentality yo kugira ngo abantu bamangu wakwate bendera nuri nko warabo mbwe no kwenda kutunge bendereje twerarikirire afande I'm reporting to you nkunu yatwazikire in some areas mbwenu message ya police abikwate nebyo kwerinda ntwena ngo abantu abariyokwe everywhere obarwampara obambarara obayisinjiro bantungamo everywhere abesimbire bine bagamba uromuntu nagira ati kwaguriyo tuzakora ikikubasika nikiha ari abantu abatezi bakaru nabo bine bakora konka bakwihirira ryabo abakwagira na polisi eyetebekaniseta abo kwatkaba kihangaryona nahandi biriyo. How prepared are you as an institution kureba ngo ntaza kubaho buteka everywhere in every region aho kakarukarura because what are you to as civilians ngo you might be overwhelmed wabari mnonga banzura musi abo kutureba turi ya TV West yabare mnonga omwami mujurizi kandi murumuna wanje nashimira kuba mu studio za TV West mwena abariyo mbatureba ningashapa turikize nabaramusya abanyambarara nihanga ryona akwati Houston jani kikabura hamwe yicweke bingi byo mu Uganda amazina na Assistant Inspector General of Police bamunoba Ubardo kandi ninye Chief Political Commissar wa Uganda Police ningashi omukuru akushugana sa police n'umuntu waburijo enshonga z'amaka iz'abacara iz'abana enshonga z'ikishane cya polisi omubantu emutwarize ya polisi ebe byona biri hansi ya ofisi yanje kansime bakuru ba TV Westage abo kwitwicereza kututayayisa kandi tugampo n'abantu bitu ekikuru cya byona studio munijagambira abanyambarara n'abanyihanga ryona ngo polisi eyetebekanisi kureba ngo akarura kuturiyo ntuzamo kagendaje kandi buri umwe yakozesa obgabe bwe kuronda abebembeza bakwenda ahingambira mukuru wa polisi n'abakuru abandi twena hamwe nka timu tuyo kwatira mu kugira ngo tutambure turebe ngo abantu abagarizamo amasiko kandi twabagambira ibyo tukuza gukora nyuma aziyo tube turiyo mu cyanga echa Masaka Greater Masaka omu district ya Sembabure Rwemiyaga ninja binji twahure cyabireyo eshagame kasheshwa kwa gamba kandi cyarga omu kavuyo kabaronze bakaruru n'abatezi mbarara rimwe tumurije ebyabiri isingiro nabyo bukabe bindi shahingambira mukuru wa polisi nati mwirijo bagumza mbazi isingiro nanya namaririza hani mbashangayo twarga isingiro ntugumiza mu ntuzakigeze turoze mwanye twakubenti weta hotspots haturiyo muri yecu haturiyo mu Kenya cyoke cyambarara ekitubya ngo nacyo kibirege tuiza kushaba no kutera umuranga umuriyabo ubona besimbiri mubakuratara amateka nkoga kuragera ekitongore echa oburure cya Electoral Commission kikataho amateka agibi no kugenderaho kureba ngo yuworyo no ronda karuru osheme kutwazote
kampeni yawe ubutumwa bushimukana burubuta ushimwe no komasha zingahe ushimwe no twarizota bagenzi babo yitsimbere nabo nabo kuza kutera akaruru nito polisi tuija tugira ngo mbwenu yoriyo noronda akaruru ejo ncabyona rebuka ngo wagendera mu mateka rebuka ngo wakuma ubusingi reka kutamwa abantu umurro reka kujuma abagenzi bo yitsimbere nabo kuratara ebyaka cyuko burure kikakugambira tubase twena kutambura mu mateka icyo ninki bakamiza ngo polisi neza kore kikubasika kureba ngo umunya Uganda yakoresha ubugabe bwe ubu constitution yo kumuhereza kuri umwebemezo wakwenda na nobwo ayesimbere kurebwa ngo nawe yabasa kuterwa akaruru kandi w'abantu barihemu yagenda yabajwekera mushona hahesimbira abantu batanu ubona bakazo mu parliament tabakuza mu ishengero tabakuza kucika nategwa kurugamwo ubwo umwe no twenda ngo obarihemu abantu basharemu agenda bajwekera peaceful polisi eyine bukumara ebukwato bukumara abasirikare tubine na buri cumwe twabatendekere okubashime kutwariza abantu n'obugabe bwabo ubwo wena ukaratande akakora hero y'amateka naija koronko kukubasika twija kwitira umuntu erisho twija kugobeza muntu kuri kandi tuje kora buri muntu mukwembera ko iraberi yabare mno kubahereza. Yes, of course ngo kuwachireba ngo wachurura the messages kiriya byo mwena ncho yanagamba we are trying to condemn electoral violence emhondano yabire wahantu hona hariho bwo kushanga hariho candidates abamwe they are incumbents, you know what it means na abatwira in the title zone honorable biona emhonde means they seem untouchable ushanga we nagamba echo ninya master wacho muntu kwemerera hamukora kajati ninya mukamawo abantu banye mutatina numanya ninya nyinobushoborozi mwene ebyebyo tindi kumanya how you prepared to deal with candidates themselves akubo mwe nibo bakusigenza gwecho. And in most cases ngoko kuma the philosophy of Trimachus akajya justice is the advantage of the strongest. Now nhachira umutungu kira kugwera baraba hansabo. What about these big ababahango polisi nenda kuhandoringa etabo abo kubanabo abamwe bana bakora nka bakumanya ngo I mean nibasigara bari safe umwami jurize n'abaturikize ngo kunagamba tino mutari yakiguriye amateka nanye nko mupolisi nahenda amateka n'imvunano taro there is nobody who is above the law and we shall not ogoro kugira ngo nyowe ndi inkambenti nyowe ntwire ndiyo mu parliament ndohona rebona nanka atumbururu numwinganisa yuwo musyo yizire nanyatuhireyo twena turiyo mu karuru so taro kugira ngo polisi neza kwiteresha getogo ni no honarebo kashiko kuba honarebo kanyango honarebo ni kimanyiso okweta mu HTNS. You respect yourself, respect your comrades, the fellow candidates you're competing with, but also the electorates. So echo kugira ngo mutatuiro mu parliament omuntu no honarebo muntu uja kumwitererisho iteka turi kushorora ko kugira ngo wazo omukaruru hati berebtine sano bitahansi yabare no kwako birori yo mukozo mukuru wa government uko ngo wasara mukozo mukaruru itwe nkasije ntuja kureba nkaki nkumutaro naronda karuru wahendekera juro ntuba turuniwe. Okay, on studio twine abakuru ku rwo mu police na mnonga AIGP Ubardo bamnoba kandi wari natweza message ya police. This is the authentic message ya Uganda police. We are wondering how prepared you are to reach everywhere na mnonga izoba nkeriye bikumi na mushano buramuna ko harakaho ntwebuza mwongire man power. Have you recruited new and okatechi ni kitana ho nembera burijo buramwe ntaza kuba harakaho. As you know akaruru kaina na mnonga primaries abantu nababamwe nukufana kucha everywhere man power I mean how prepared are you to be everywhere because kakuza kwangwa
rwemiyaga kari singiro kariyo mbarra kariyo everywhere nibaza kuba nibatera yitwe nka polisi ngoko narga kubagambira ntibakakasangu akaruru twetegekere kurangu twakarga muje kandi abantu baronda bembeze babo ebikoze satu byine motoka tuzine abasirikare tubine no yujuka ngo turigere pasinga utababa bana be bari masinde turiyo tutaye abandi abo general election kuza kuija next year konka aba barigereyo watahitwe abashanjiri obukugutu bwine ebikoze satu byine kurango twakuma abanya Uganda n'ebintu byabo batera akaruru kabo umudembe batine cyo batera amutwe kandi bagera ki bakaraba mugi ubwo we naragezeho kakamutanda ngo atunyowe nyiza kore kinkwenda akoba abakoze bakoze bona tukabakwata kaba basemba buri kaba bayisinjura bayukize motoka kaba barubanda nabo bakoze akavyo tukakuja kwiciriza mbe numanyangu police tekora yonga yachona nyanda abanyarwanda bacure n'abanyambara batoriri nduje kuba tuyine other security agencies tuyina bamahe tuyina ba prisoners naho nubija kutwegitaho kureba ngu bathamani kubasi kurwo mukaruraka so mudakare ba police yonga ningo mudadaka ibuza atkanshi abamhebo bijamba tana ba prisoners the police is mandated to work with other security agencies to bring about land order, and so will be the case in this same election. Okay, yabari mnonga iwe muna tureba njya message yo no gitungokwe kugira ngo amerwizoba nibaza kukwata tukuza kujyo kandi tuhagira nanka no umushango nza kubugwine nko muntu cyo ni cikuru kwegendesereza nko muntu ba uyesimbire ninga ori umutezi wakaburu afande maybe arobo kushanga umuntu yakoragana it has happened tikiri common konka nikibaska maybe it has happened before shanga umuntu yakoragana na some police officers mwenu shanga ari in coin security mwena echani ach portraying as if nyine police mwenu shanga ni nkabantu banyu arukora konke bintu burakurga muje hatu shanga bari bajyangu nakora na police. How do you handle such situations? Oshoti mwenu aba police nwo bakwenda ombebene bijeno misho ebintu nkebyo urabihurireho ebaresebo yeah police okugwera orubazo noenda kunkomesa kumbuza mukamanjari hano bashemeye kubona abagaruka mwe nyumwaje tubabwire mbamanye bitubagambire mbwena garicemo but in brief ekirungi wakose kigambo portraying muntu na portraying ngo azifa ine police what I can assure you koko wakigamba kandi twakigambira some politicians cause some manipulations, but in the actual sense police is for everybody mukamaji achikugambira. And of course now let's not have it as a blanket go police we know it may be with somebody. No, we have guidelines for handling every kwategere no bururu without taking any side, and that will be our message, and that's how we shall do the elections. Okay. Nyumazi yo mukuru wa police kaba bugine umwaje kuturigere ishemba buri twabugana ho RCC na Riso na Diso na timu yeye twamara twabugana aba police tubashoborereje mukuru wa police yabashoborera yabagambire bino gukora kandi yagaruka mu yacyongera agera mutaro ho mu ntari yakiguriye amateka police tayine rubaju ito turi abana kano. The police is for everyone to ensure that there is law and order. Police ukaratanda kagwero rubaju nakurongo kuchikubasika. Okay, ni checho ati wahurana barabara police kashati iwo muntu waburi. Zonje bansa ngo oyonje mbeno oyegendesereze munonga do everything in order kugira ngo twakwatu ngo mukaruru kandi atwabagambe wakaruru akanikenda kwa mukasigara ngo kumbe isedera ikene yazade twereva hawazi nbuza kushesha bwire nko kubukora burijo hato shanje yuwaye na jiro mbizibu ubundi birasije byakuteganisa munonga kiro tugendo misho so ejo message mu gitware nkankuru munonga akweshiti cya burijo kugira ngo police ryahanegeza kugambira ko sheme kutwaza ikine kintu kikure cyo sheme kwerindo tiza kubana ujo tinkaza kuchimanya no you now have the ears to listen na misho
kubasa kwerebera hariho obokushanga fandi message ya police okoragana n'abantu maybe each nacho nikikuru. How are you working monjire mchama abantu kongera kubanywanisa na police? How are you trying to improve the relations hagati y'abantu na n'ikitongore cya police abo ko bundo mukoragana ne mwite bikuba crashes n'ibindi bigaba bitabira yabare munongo mu amajurizi constitution yitu yihanga ne top shoborozi nka police kukoragana n'ebitongore bindi konka nukoragana abantu baburijo kubasa kuretaho obucurero mu bantu tuiza tugera ekitongore cyapushi kikweta community policing ekiransi ya office yanje ntugera ngo aba police bazo mbantu abantu bakoragane nitwe kubasa kuretaho obucurera n'obugwaji nyoni ngambira abantu n'abanyambara bampurikize ebyo kwerena nebitandikanimu nebitandikiro muri imwe derito police tuiza twongeserezaho numanye chikufa omumaka ganyu numanye chikufa mbyaro byanyu numanye omushuma noha numanye omuhambe noha numanya kwenda amaka g'abantu noha mutwe information ejo mutugambira kuti mangu nanka ari yatanate emtwarize riyeteneti hati police ntotandikiraho tubashaba ngo twegite hamwe cyana kwesere police public partnership eje nkoragana ntujetaga kandi jonga aba police bazombantu bize bamanye abantu ebikubashasha niki abantu ebikuretera baza ahiguri y'amateka niki eco twahiza kukimanya hatu tuje nkatukoragande hamwe kubasa kureta hoki obucurira mbwene nkoragana ejo nshaba abantu ngo batakatuza hari abo kuba okwerana kutandika nabo hariho omushijo omwe w'omujungu bakweta Sir Robert Peel outkweta nka ishe wa inkoragana ya police n'omuntu wa burijo, the father of community policing. Nagira the police is the public and the public is the police. Police niyo ki niyo bantu, abantu niki niyo police. So wano oronda police ombantu nuho police kutandikira njo tuyinire ba community liaison officers njya wamureba ha yaba kasasira akubasa kushugana saje police n'umuntu wa burijo akubasa kuzomba ntakagera nyaburimwe hatito nka police numwenda tubatwarize ebinte bateganise niki obushumo buriyo umuntu buretwa ki abakizereza abo kuzerera abatine byo gukora bakasibana bakwata abantu umushaho nikiretwa ki atucurondero mbazi twena hamwe twatirine hamwe mwe tushabangwe nkoraga nejo ebeho tabantu bonka we also do networking with the stakeholders abembezi ba district ba kansara RDC chairman nebitongore binde bitkweta the civil society organizations kurondo mbazi goyo kubasha kuretaho ebyo kwerinda no bucurera umwanda yitukubera yankorejo nshabangwe kumze mwegendo misho. Okay, program ni sisimu kawe bari mnonga afande bardo bamnoba AIGP kandi uriyaha natuhereza stand ya police actually stand ya police etebekanise koreta njya wakimanya police negora na nebitongore bindi PDF the prisons you know so akaruru batamiza ngo kaza kubaga mebe kwenda dabo ryo gajozi nyowe I mean the president is hard to reach kutega ngo iza kusiga bibyo kwerinda n'ingano iza kubaburira konge byo na message leo jang tugira karuru karunji munonga afande atari buzo ebiko bitwire nko mbantu mbeno ukashanga nkitwe civilians hatu tuba twakutunje tungomisha go kubuza yabo kubahati watungo mukamutambura now I live in a community majangu irhorta hoyerira ahizba yeje ndogana nendogana umwe kunendiyaha mbuzi yes ata arobo kushanga mwetaga ka police post maybe some security in the community kungamwira abantu mugumokwe ati in this case abantu tukora ki kujire treka undi nyecero n'umuteganisibwa murashanga mwe naka police post kandi you know you don't simply tukumanya what do we do ebintu bya police deployments police okutaho
okuzomba bantu ekataho kwerinda kandi ekiguraho ekyo nakozere police post ekyo hine bitugenderaho abo bwinji bw'abantu obu okwenda amateko omucanga ekyo kurukuta n'entunguka nanye nangu tukugamba ari ekyo mbatangaza hankora ya polisi eyeresere kwetwa sub county policing model muntu enda polisi egarka hanso mbantu ari obwetaji hat polisi egistamira hambarara estamire CPS Kampala nekora yuki abantu rwampara har bariyo nibitana isingiro nibitana yo ine polisi ha CPS mbar bariyo barracks of course bariyo barracks babyami abantu bariyo babiba mbuze nebaziba ente bazitemo mafamu omwani nibagushoroma umwana n'ibituba umwana guri ha CPS guri muri barama kwingo mwani no tarmu so jangu polisi garike kuro mbantu ahariyo bwetaji yabase kubahererezayo so nabo icyo twajangu obwa police posto be buri ombwijwiri manya makenke manya cyamugorani baze gomborora agomborora ntubahereza aba polisi 18 tubahereza epchishatu tubahereza esimu eyameza nenamba kugira ngo iwe mujurize abatemu bakutahira otere nambejo polisi gikwate emanya hori eje kuyambe tubahereza ebinde bukozesa tubombekera kurango mu batura harungi hata base kwereza jabantu nabo echo niyo nkora ituriyo ntuto omunkora ngo polisi erije omatawuni erija station izahitweta gisa ahamagomborora inkore ryo negendo misho a polisi twabatireyo n'ibintu ryo ntubyongerayo so aka polisi postaka agombora no turi atwe no batshanga polisi ya hato CPS mbara twajiho ero kongamije twabatsinda aba ba detective abo kuchondoza abastamyana bachondoza ki bagarika haragombora imshango ije bachondoze bakwata abantu babatwara umukoti yes akire kitwa rero kagena nkafunda kuba program ejine hendera sayisha dukonga mwenu twatungumisha gwa mantwine AIGP ubardo bamnoba hano yo mu studio mwenu yanageza kugarukamo ibintu bingi konke cyo wahuriro kitware nkakikuru aho kanki yambiwe wabo kitwire nk'icyo mugasho na nyendo bye kintu cyo watangaza cameras sometime back tukatunga cameras ziriya mihanda ziri nkahi twashemerwa mnonga but it's not easy to approach centers zitoka jut cameras no should zine bureaucracy mpango how does somebody get help with these cameras haba ikintu aharuguto yigendwa nkoro mbara kabare mbara tunga mu bushenywe cameras are on the road but umuntu naziganyirwa mata cameras ezo orwe kijundu zakuzeta multiplier effects ezukongera ariyebe bituyine ebitukozesa kubasa kumaraho ebikorwa ebi kamera tukazitaho kugira ngo zituyambe kuthekishane cyabarabe nibakora ebikorwa kamera koreke tuzo mu kamera zitu ako twataho tuine center tuine kambara tuine kitweta National Operation Center Command Center ezi kamera zona twashita makampara ntontere kikufumu ihanga ryona konkaburu district tukajereza CCTV center mbara mujine so njumanyisa ngu iwe kore uyiba motoka warabaru gutonyigendwa ntuzo mu kamera tureba motoka eje bagibashazingahe yatora rute aho kamera tukureba turonda motoka ejo kubemba jera ngo wazo mukawito muntu ekejo eyine kamera kutukwija nturebo mu kamera tujunyana yitu tubasha kumanya ubwo muntu akana arganka yakachukora shazinga tukuronda and we have registered success with these cameras na muno ebintu mwobute mu bwisi obwibi atwina cameras ezo
so ntubwama ngo omuntu wena arahikweho akabi omyanya twine cameras na iza polisi abajatinya buri mwe manya bakanye baninga mutwanje bajiwe polisi zo mu kamera erebamu eronda motoka ejo ninge rondo omuntu ogu ashahaza kazirizi yukasotereza amakuru kaza shahaza tanaziti akaretwa umuhanda gute na guti hatura kamera zuriho tukuronda twakacira mbyaro hona kumwe turunza kwikayo. Okay. Yabare mnonga for the information ni wana ture yabare mnonga nyendo gira kagambo akuwasi buzaba gumenda batura people are watching in millions mbwenu akagambo ko kuhendera turukusibwa mwebare mnonga kamanze nsime bakuru ba TV West abo kutwaka gishaka kugambira abanyambara nihanga ryona nsime moderator iwe umwa mujurizi webare kutaya isa nuko na program eji agenda je abaturikizi abanyambarara nihanga ryona icyanca abyona ntubagambira ngo muhure muhami ombururu numija kuburaba muji ndija kubaherezo obukumo bukumara aryabo abesi imbere abukona kuterwa karuru nabatezi bakaruru kuranga buri yomwe yakoresa omugisha gwe ogwa kwebwa engeno yihanga constitution koresa obugabe bweye kuronda bebembezi ngaraka ngambira abo kwenda kureta kavuyo abo kwenda kuhenda amateka omukaruru ngutwisha kubitira risho ndija kubaturuho orarebe ngo yakora ekikwenda amateka cyona ntwija kumukora nko kikubasika kandi oboryaho nabasha kuferwa umugisha abo kubaho yesi imbere okazo mukavuyo tukakwata ntimasha ngo nobasa no kuhendera utagire aho kwenda kujwekera abantu cyane tubona bacurikize bakimanye ngo polisi eyine obushoborozi obukumara nebikwatu ekurire hamwe nebitongore bindi abamahe aba prisons kuranga twaretaho obutebekana abanyambarara muhure muhamere obuvuyo biremu mutusasere ebyo tubukuburamu konka tuisha kubitereza kandi cyo mukuru wiha wa polisi yona ariyo mchango omu nebyange bende byaryo nazamu kuranga yaretaho obutebekana n'obugwaci. Okay, yabari mnonga AIGP ubardo bamnoba okutayira TV West na nokuhereza message ejo kandi yakwatara ubyomwe akade message kasa cross ne korabura hamwe hona tiyambarra ne yabura hamwe even in Kampala abo turebera heru bura hamwe hona take the message serious ikindi cyanye ndakumanyisa no kugira ngo TV West in airtime ya police so nyoni nkweta ngo gundo murundi akani mani kureba television zizindi you can always have time for TV West na team yawe muije mwegesa abantu but we are so grateful abo kubaha erizo mukasheshe yenda kusimi wanoreba program eja simka TV West kandi abo bwire bwatamu na nebe wayega kuteko munkora together we need a peaceful country imendeze birungi program ya simka yagarukiraho tuzagumiza muka TV West usibe kurungi.